Sanibona bafethu. Ake sithi-ke nakhu manje ufuna uku-animate upopayi yabo. Kulama-tutorials akade siwenza la kubhawunsa ibhola khona, alikho ibhola thina bese ligqoma phansi and then bese sithatha lelo bhola-ke sizama ukulingisela lona. And not yonke into kwa-animation la ozokwazi khona ukuyikala ekhanda ukuthi okay umuntu umuva kanje yabo. So ukuze ukwazi uku-animate abantu kumele ustadishe abantu ukuthi bamuva kanjani. Kumele usebenzise into oyishuthile or oyithole kwi-internet as i-reference yalento ofuna ukuyenza. So njengamanje sizofunda basically lokho sokwenza nje this short animation ukuthi uma usushuthile-ke uyiletha kanjani leyo footage yakho uyifakela ku-Blender ukuze uzokwazi ukuqala ukuthi u-animate. Nanokuthi iziphi izinto okumele uyiqaphele, okumele uzenze, yabo yonke into kanjalo. Uma uye ku-YouTube uthayipha ukuthi animation versus reference, ubuke wonke lama video la uzobona ukuthi isikhathi esiningi opopayi ku-act abantu and then bese benza opopayi-ke kodwa opopayi ababenzayo ababenzi phela be-act exactly as be-act yabo. So baya-exaggerate izinto ey'kanjalo but ukushutha something and then usebenzise yona ukwenza upopayi wakho u-act ngaleyo ndlela into e-common kakhulu kwi-animation yabo. So ungasearch-a ubuke wonke lama video ukuthi benza kanjani ukubona ukuthi abantu umuntu indlela a-act ngayo neskill anaso ukuthi enze upopayi u-entertain more lento ayi-act-ile is very interesting. As much as singakafiki kule level but ukuqala kwakho lokho. So nami lana ngine-clip engiyirekhode mina. Kule clip le belokhu ngihlala ngisukuma ngizame nje iy'ndlela ey'hlukahlukene yabo. So nawe I encourage ukuthi uyishuthele yakho i-clip ubeke isitulo. Isayidi esilifunayo ileli elingala kuphela. Asinendaba ukuthi ngaphambili i-hip yenza njani yonke leyo nto leyo. Sifuna leli sayidi leli because i-character esizoyi-animate ayinazo izandla. Sifuna nje because siqala ngama-basics, sifuna ukubona ukuthi okay singaku-animate kanjani lokhu. So into yokuqala engifuna uyenze ukuthi uthi right click kwi-clip yakho uze ku-properties. And then mawufika la kuma-properties uzoza ku-details. Mawubuka lana i-frame width u-1920, i-height u-1080, i-frame rate okuyona ebaluleke kakhulu u-30 frames per second. Then-ke uzobe usuvula uBlender. La ku-Blender asika-animate okwamanje. Kuyenzeka ufike uset-up ikhamera yakho angithi bese uyahamba uyohlala phansi u-act ubese uyabuya yabo. So awuyifuni yonke le movement uyale, ufuna nje ukukhetha i-section ethile kuphela. So uyi-editha kanjani into kanjalo. Uma ubheka uBlender la phezulu unama-tabs amaningi. Thina soya ngala ekugcineni kulo plus sign. Uma uklikha khona kuno video editing uzoza lapho bese uklikha u-video editing. Mase kuvule kanje, so uBlender unezinto ey'ningi ozenzayo. Uya-editha noku-editha besides ukwenza i-animation, wenza nama-visual effects, kuningi. Uzoza la ezansi ku-scene uklikhe u-new. Usune-scene entsha but uma ubuka iwindi lethu ila kumele kungene khona ividiyo la kuyi-square kanje kanti ividiyo yethu yefoni imi kanje. Uma uza la ku-output instead of 1920 by 1080 uzofaka u-1080 by 1920 and if ukhumbula kahle ividiyo yethu iwu-30 frames per second. So la kwi-frame rate uzofaka u-30 frames per second. And then-ke usuletha-ke ividiyo yakho-ke la ku-Blender. Lana kufana ne-timeline uyakwazi uku-zooma in, zooma out. Uku-eda-ke i-footage uyakwazi ukuthi shift A uselect u-movie and then-ke usunga-selecta-ke i-footage yakho izongena la or else uye kwi-computer yakho straight kuma-folder uthathe ilukhunga ifayili ubuye uzoyidraga la uyibeke kanje or else option yesithathu uthi ngidelete lokhu. Option yesithathu ukuthatha ividiyo la uzoyibeka la. So uya-navigate nje ama-folder akho lana, ama-videos, u-music nani. Yabo. Klikha lapha ukuvula and then uklikhe lapha ukuvala. And then ufake ividiyo yakho la. So iphathi yevidiyo engiyifunayo ila sengiyilapha phansi ngisukuma ngiphinde ngihlala phansi kuphela. Uzothi zoom out, select ividiyo yonke bese uyipush uyisa phambili until kufike kule point le wenza le animation
oyifunayo khona. Inansi. So uzoqala la ngihleli kanje, then lana ngizopressa, ngiselekthile ngizopressa okay. Okay usplitha-ke ilukhunga yakho, ividiyo yakho as if uya-editha, udelete le part engala, ulethe la uzoyibeka la ekuqaleni, ngala ekuqaleni, and then-ke bese uyahamba uyafuna la ividiyo yakho igcina khona. Uma kuthi ividiyo yakho oyirekhodile igcina la, of which u-354 frames, angiwurecommend as usaqala, umsebenzi omningi u-300 frames, but ubuzoza la ku-end ugcine sekulowo 300, but eyami I think igcina earlier than that. Hlela phansi and then bese yalina-ke izogcina la. So u-221 ngizoselektha la, Control C, le number ngiyibhale la noma ngizoyipaste la kanje, and then bese ngikhatha le part-ke ngokupress okay, splithekile, ngiselekthe lo, ngimdelete. So now ngine-video eqala la engifuna iqale khona, igcine la engifuna igcine khona. Angifundisi khona uku-editha ku-Blender, kodwa khona la uyakwazi ukuthi Shift A ufake ne-sound, music, yini yonke leyo nto. Ungathi uma sewuqedile ukuyi-render ividiyo yakho ngoba senza nje ku-Blender, ubuye uzoyifaka lana, uthi Shift A ufake u-text, u-text-ke amagama-ke. Then la ku-text uzopressa u-tab kwi-keyboard yakho bese uyabhala-ke igama lakho, talent video or whatever ufuna uyibhala. Ngoba nje le lukhunga i-text iqala igcina la, kusho ukuthi igama lakho lizoqala khona ligcine khona, yabo. So uyakwazi uku-expanda kanje left and right, even nevidiyo yakho uma ubona ngathi ayigcinanga endleleni e-right, uyakwazi ukuyidonsa la uyi-resize kanje. Even i-audio oyifakayo, ama-sound effects, u-music, uyakwazi ukuwafaka la wa-resize, uyakwazi ukuyimova lezi zinto up and down. Mhlampe ngine-text yami la, nginevidiyo yami la, and then ngifaka u-music la ngaphansi noma ngaphezulu, kukumina ukuthi ngenze njani, but yeah, ngizodelete lo, size ngalana-ke manje kwi-output, ngizoselektha la engifuna ukuyikhiphela khona ividiyo yami, double click, and then ngiyibiza ngento engiyifunayo-ke, and then bese ngithi accept. Ngifuna ukuyirenda as ividiyo, so ku-media type ngizoklikha uvideo, and then-ke u-encoding is either uvideo or u-FMPEG 4, uzobona nje le option. Then kwi-encoding-ke uzoklikha u-QuickTime, la ezansi ku-post process, i-compositor. I-compositing izinto ey'suka mesenza kwi-animation ngala, i-sequencer izinto ey'la kwi-editing. So thina sifuna into ela njengamanje, not anything engale, ayikho vele, but just in case nje ushiye lo selected bese uthi render, uthi animation, then animation yami-ke siqedile ukurenda. Mase ngibuyela kuma-folder ami, ngidlala le video le, iqala la and then igcina la, okuyila kade ngi-edit, and then sengi-ready-ke ukubuyela ku-Blender-ke manje sengiyo-edda le video le ngiqale i-animation yami. Sizoza kule folder le esivame ukuyivula enama-animation models ethu, uzovula u-Sky Armless, then mase umvulile bese senza i-setup as ihlezi senza. Sizoza ku-object mode, delete le camera okwamanje, and then uzoza ku-3 noma ku-right view, nangalana sithi view, viewpoint right, okay. Ila engifuna ukwenzela khona animation yami, ila engizoyibukela khona idlala i-animate-iwe, okay. Into ebalulekile ileli side kuphela, ukuthi kwenzakalani ngalana, just like kade hlezi senza, asinandaba nakho. So ngala ngiyayidinga kodwa ilukhunga yami, iflow yami, ngizoklikha la, ngiklikhe la, ngiselekthe u-bones, ukuhide ama-bones, ngiklikhe la, ukuhide ama-controls la, okay. Then ngize ngala kancane, ngizopressa Control Shift S to save my file as enye ifile ehlukile. Ngithi save. Ngaphambi kokuba senze i-animation, ngizoza kulo, maningi ama-controls esinawo la. So ngizoklikha ama-controls la, ngize ku-pose mode, ngiselekthe wonke la, qale sivule ngala,
selecthe u-transform, size la phezulu, selecthe u-box, then isidwebe sithi, selecthe konke la, press u-hide, selecthe la, press u-hide. Just nje la esingavamile vele ukuwasebenzisa uma sisebenzisa le rig le. And then sihide nala ala phezulu, la ayellow nje, namahlombe asiwadingi, kodwa siyayishiya intamo soyidinga. Okunye nokunye sokudinga ya. And then ngifuna i-grade la phansi, ngizoklikha la u-floor, ngize la phezulu click u-floor, then sibuyele ku-object mode, size ku-right view, okay. And then manje sekumele silethe-ke thina ilento yethu. Before lokho, selecta la ubuyele ku-pose mode, selecthe yonke into, inyuse la, A, delete lama keyframes la, ubuyele ku-frame 1, tshintshe lona umenze i-graph editor, upress u-N, yeah. Lona sikazomdinga kwamanje, sothi nje kumhide, okay, ulapha mase simdinga sonyusa sithi. Sesoletha i-reference yethu. So indlela yokuyiletha ukuthi sipress u-shift A, size ku-image, siselecthe i-reference, and then-ke bese siyoselectha i-video le kade siyenzile. Okay, nansi sikhona. Ngala mhlampe angifisi ukuyibona, yabo. So ngizoza la phezulu, ngizoklikha u-extras. Uma ngiklikha lapho ngeke ibe khona ngapha. Ngalana ngifuna ukuyisa eceleni. Sengathi ngaya kwi-frame la ngimile khona, and then-ke ngi-switch off lo u-auto key A, X, delete keyframe leya, and then ngiscale down le reference. Mhlampe uyilinganise naye loya isithombe sakho, ivideo yakho mase uyifaka. Ngala sesizoyimuva ibe ngala, angithi thina simngala, so sifuna ibe kude kune-character le eceleni. So 3, i-right lapha. Okunye kozokubona ukuthi mawudlala i-animation yakhe yaphambili izohamba hambe ime nya, ingabe isamove. Kanti i-animation yethu akukhona la igcina khona. So la ezansi kunesithombe esikanje, kuno-frames, i-number of frames e-animation yakho le. So uzoyinyusa le number le, noma ungayibeka ku-500, then animation yakhe izodlala-ke izoyophela-ke. La ephela khona isithombe soba mnyama kanje, so sifuna ukuyigcinisa thina la ku-220, then ku-end la uzofaka u-220. Isiyadlala kusukela ekuqaleni, iphakame and all that. Okay, okunye okubalulekile ukuthi size la cause ifayile ehlukile le, and then sizoshintsha lo frame rate sifake u-30. Just umatcha i-frame rate kalo engabi lukhunga. Okay, and then sesingasetha lona sithi 1080, 1920, 30 frames per second, cycle, GPU compute. Lezi zinto nje ezenza mas-render cause sesikhona vele. Sivule u-denoise endaweni zo-2 kwi-video nakwi-render. Check u-use GPU uma unayo i-GPU, uma ungenayo anginankinga. Ngenzela nje ukuthi ngabe ngisalokhu ngibuyela kulezi zinto lezi mase ngiqeda, yabo. And then silana ki-reference yethu, i-selecthe, sibuyele kule data le. La khona opacity, opacity is sort of i-transparency. So njengamanje if uklikha khona and then bese ureduce le number, uyayiklikha nje bese uyayidonsa. Uyakwazi ukunciphisa ukuthi sigxama kangakanani lesi sithombe. And then size la phezulu-ke, uzoklikha la eceleni uthi right click, uthi new collection. U-new collection is like i-folder, yabo. Double klikha kuyona, uzothi ref, maybe reference, bese ubuya uzoselecta lo. Ukumuvela izinto kule folder le, ungayibheka la ukuthi ikuphi, or else ungavele nje upresse u-M wokumuva, bese uselecta i-folder noma i-collection, ref, and then-ke lento le nansi sila.
So angifuni mangi-animate lana lokhu iselecteka imuveka. So ngizoza la ngiklikhe la just nje ukuthi ingabe isaselecteka ngi-right ikanjeya. Mase ngifuna iselecteke ngizoklikha laphaya mhlampe ngifuna ukunyusa i-opacity just kancane then ngibuye ngiklikhe lapha ukuthi ngabe ngisakwazi ukuyiselect. Okay, select le marker uyi-delete buye ekuqaleni-ke la ku-frame 1 lo uhleli yabo. So ngifuna nalo ukumhlalisa ukumbeka kwi-position la hleli khona ukuze ngizokwenza into engathi isitulo ekanjeyana yabo ukuze i-animation izohambisana. So kuyena lana ngizoya ku-pose mode then ngizosebenzisa lo ukumehlisa just nje ukuthi ngimeche leya pose leya, iy'nyawo ziqondile kancane ya kanje. And then-ke la nginalo owama-hips lo ngizomgabha kancane okwamanje. Nginalo omunye odizayinwe kanje uyena engizomsebenzisa ukumuva left and right and then khona lo ophana nendawo-ke lo oyisiphambano uyena-ke engizomuva ukugobisa like the entire thing. On the side uselect-e yena mncane kakhulu naye, uselect-e yena la ngiline back kancane so ngizothi lean back and then ngibuyise i-shape le yangenhla ngathi iyaqonda kanje. So okusho ukuthi laba bowu-2 ngizoshintsha la phezulu ngenze kube u-individual origin. So angisekho slow kakhulu kule video le ngenxa yokuthi I'm sure usujwayele if wenzile lamanye ama-video cause awukwazi ukujampa kuleyo ungawujwayele ublender yabo. Ngizothi kancane ngibuye ngiselect loya ngibuye ngithi kanje just ingahluki kakhulu nalo ngimuse phambili just kancane, intamo ngiyiqondise, ikhanda libuye phambili. Ngizopressa u-A ngipresse u-I ukufaka i-keyframe lapha bese ngiphuma-ke ngize ku-objects mode ngithi shift S cursor to world origin ukuletha leyo nto laphaya. Shift A mesh cube tab ngiye ku-edit mode bese ngithi G ukugrabha ngipressa u-Z ukulokha along Z bese ngimletha la phezulu kulo line lo. Ngibuyele ku-objects mode bese ngimscale down-ke sengizokwenza-ke isitulo lesi just nje not into serious yabo. So mabuya indlela ehleli ngayo i-distance phakathi kwemlenze kumele uyikale and then bese kuba yilokhu yasemumva la. I feel like uqondile kancane compared to la. Ngizobuyela ku-pose mode just ukuthi a little bit more kaso. Okay, object mode so ku-edit mode so pressa u-control R, control no-R uku-edda i-edge siyihlehlise ize la just lapha emumva and then bese sipressa u-face select. Makuthi akaze uyenza i-modeling sinayo i-playlist la senza khona i-basic ye-modeling ukuthi uzakha kanjani izinto ku-Blender. Sizopressa u-exclude up and then-ke bese yenzani manje le nto ngathi ngibo. Okay, kumele ngise phambili ukuze lo ezoya emuva ngimhlole. Anyway-ke ngihlehlisa nje ngivule le mlenze le situlo la ngizothi control R ukufaka lo layini ngiwunyuse, control R ukufaka nangulo nangala control R again and then-ke sengizoselecta ama-faces ngiselecte laba then laba bangaphansi-ke bonke ngizothi X ngipress u-X bese ngiklikha u-faces ukudelete ama-faces. So senginento more like isitulo just like nginesitulo laphaya kodwa-ke isitulo sami sikude ngala so ngizopressa u-3 ngize la
kule option ka-X-ray, ngiklikhe yona, ngize la ngiselekte u-vertices, ngiselekte wonke lama vertex angala, bese ngithi G, Y, ngisondeze. Depende ukuthi isitulo sakho sikanjani and sikude kangakanani, but ungabe fixated ekutheni okay isitulo esi-perfect. It's just nje i-example yokuthi okay kunesitulo laphaya and that's all. Ngibele object mode. Naso isitulo lesi ngingeza la bin or collection, ngiklikhe la ngithi chair, double-clicka khona uku-rename and then nakhona sipresse le nto le ukuthi singabe sakwazi ukusimuvisa. Njengamanje yonke into yami ayibonakali, ngizobuya la ku-X-ray, ngizoklikha la and then bese ngibuyisa i-character-ke. So now sesi-ready-ke ukuthi siblock-ke senze ukuthi emuve just like kumuva mina ngala yabo. So pressa u-Control S ukuseva and then we begin.